uregani wa ndereti ya kigina ya mwaka uyu. Icera ria thiko ya keri kirumaniririo kaunti-ini ya Murang'a ria Kalonzo Muturi na atongoria ria me thiini wa mung'ethaniro rianjirie kanitha-ini wa ACK St Peters mwena wa Keno, kuria Kalonzo na Muturi mokiriire na njira nene miario ya Omar. Muturi akiuga mayao no managi marathugundwo ni president niguo kwamba kuhinga Kenya maitho ciigie thogora wa iguru wa muturire. The National Cohesion and Integration Commission has literally been sleeping on their job. So it is not enough for the Secretary General of UDA to apologize. To deflect attention. So tunaletewa mambo ya hasa mtoro, tunaletewa hasa noma, tunaletewa mambo ya gharama ya maisha. Kalonzo na atongoria aria mamumite thutha makiuga uyu ni ucogeri wa kinduriri na ni ukinyitie gikiro gia guthitangwo igoti-ini ria kimabũrũri ya ICC niguo kurigiriria ngahĩha iria cionekire mwaka-ini wa 2007. Kama kuna mtu akulaumiwa kwa matamshi ya Omar na Joho, si Omar, si Joho, ni William Ruto mwenyewe ambaye anatuchukia sisi kama Wakikuyu, na kuna klipi inasema vile ati yeye kuna shida na sisi. Mr. Omar, you can insult the Kikuyu community, but you cannot erase our history. You cannot erase the years that you have spent building that now which one you envy. Kuma hau atongoria ya mathiete gicigo-ini kia ubunge gia Kandara kuria manyititwo ugeni ni mubunge wa guku Chege Njuguna magituikania matura-ini ma Gacarage, Muruka na Keno, kuria seneta wa Kitui Enoch Wambua aroria huraniri thiini wa mung'ethaniro gugetikira kweheranirira kuringana na uria kiama kina uge mwena umwe kana uria ungi niguo magakorwo na bunge na maseneta aingi athure. Unakubali ama unaanza kusema unity ni pale juu lakini hapa chini kila mtu atafuta yake. Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira. Mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar ni ahoete urekeri kuma kuri muingi